Shaka. Oh, ebantwini bonke. Ebantwini bonke. Sisedlozini noma sesigodlweni. Lapho esisiza khona abantu. Ngokwehlukahlukana kwezinto. Kuya ngokuthi umuntu usuyedinga ukuthi asizwe kanjani. Lapho sithi kulapho esithakatha khona noma kulapho esinika khona abantu impumelelo. Kuba ukuthi umuntu yena usuyedinga ukuthi asizakale kanjani. Ngihlale ngisho ukuthi umuntu olambile yena ozazi ukuthi ulambile esiswini ahamba ayofuna ukudla. So njoba kunjena nje ubhizi emhlabeni isikhathi amapolitiki yonke lento okumdingayo nomuntu ukuthi aqine njengoba sibona nje ukuthi njengoba ipolitiki nje kusengaphinde futhi ngesikhathi sokuthi makuphela ukuvota kuphinde kusuka izimpi kuyipolitiki le ngoba uyabona ukuthi khona kukhona okuzayo. So sekudinga umuntu ukuthi nako kulabo abakwipolitiki basukume bathola baqiniswe ngoba uyabona ukuthi John impi ikhona impi ezayo. Umhlaba uyazamazama ngiyazi umhlaba. So ke akukho olukhulu besilusho ngokuthi sikhuluma nabantu kakhulu ngoba abantu baye balibale khona umuntu uthola ukuthi afika umuntu la ekhaya esethi hey senguse ibhizinisi yami selwile ebese umbuza ukuthi liwa kanjani ibhizinisi athi umuntu hayi ngihambile ababayibala inyanga ngihambile kodwa manje usefika sefuna wona umvuse ngoba usewile. Ufana nomuntu othi mayesahleli nonkosikazi bese akhohle ukuthi kunezikhathi ezimbi empilweni ukuthi sengenze unkosikazi amshiye. Umuntu ahlala akhululeke angasukuma athatha umuntu ukuthi lo muntu ambambe ukuze lo muntu angakwazi ukuthi anyakaze angawushiya umuzi ngoba ngikhuluma nabantu ngithi kwasedlozini into ethi divorce ayikho. Yebo phela kuyenzeka ngemithetho kahulumeni osibusayo kodwa edlozini kusuke kungenzakalanga. So kuloko ukuthi uzazi ukuthi wena unokuthile ngoba uma sihleli ekhaya sibona amakhosi inyosi ekhaya sifuna abantu abaningi kunezinyanga sezazwayo kunabantu kunababhizinisi kunabaprofeti ukuhlukahlukene nje lapho esifike sanceda khona abantu kodwa futhi esiloko sibanika abantu impilo ngoba ngeke ngathi mina akufuneki umuntu onesivinini siyahlupha nje isivinini uthola umuntu kulabelapha abayizinyanga basafika uthola umuntu usazi yonke into bese ubona ukuthi hayi isivinini lesi imoto egijima kakhulu iba nenkinga ngoba ekugcineni iyashayisa noma iyaginqika. Thina njengoba siloko sikhona leminyanga lokhu abantu besazi lokubeza kithi ingoba asinazi isivinini sihamba ngokwazi ukuthi kuyini ukwelapha noma kuyini ukunyanga. Mina ngeke ngathi ukuthi uma ufuna umnyanga ngokwazi ngomnyanga uma umelapho semncane usondele kimi ukuthi ngiyafisa nje ukwazi ngomnyanga ngoba ukhona umuntu ozethi yena ufuna ukuyothwala kanti akazi ukuthi noma ukuthwala kwakhiwa lokho kulumbaniswa imithi uzophuma isithwalo. So into esha abantu uthola bejumpa ama-border gate left and right
uthola umuntu uthola inyanga ithi hey ngisezweni ekulithile nganda umuthi hey sendaweni ethile umuthi bawushiya khona la ukuthi abakwazi ukulumbanisa umuthi ukuze kuphumele into efunwa ngabantu noma ukuze kuphumele into efunwa yibo ukuze baphile nabo. So into esuyibalekile ukulumbanisa umuthi. Mina uyaphela impela unyaka noma iminyaka ungazange ngiphumele ngaphandle. Umuthi ngiwenza la kanza kwethu kulungile siyabonga ngonyama eJimistini ku-number 21 ngimyekele suka ngithenga akashuthi ivideo Nkosi yami miyekele lo baba oshuthayo suka ngakuyena ngamhluphi ya ngonyama useJimistini ku-number 21 Westjeep Road eJimistini inamba ekhaya u076 7055 196 076 7055 196. Siyabonga kini nonke nakubantu baZulu Natal futhi siyatholakala eMtubatuba. Siyabonga ke nisale kahle inkosi ibe nani. Siyabonga.